Perlu ke main one touch dalam futsal? Ke ataupun sekadar nak nampak pro je? Sebelum saya kongsikan betul ataupun penting ke one touch ni dalam futsal, korang kena follow kita dulu gang. So gang, jom. Dalam futsal, gelanggang dia kecil. Jadi kalau korang pegang bola lama sikit, misi bola kena curi. Dengan one touch ni, permainan akan jadi lebih laju. Korang perlu pas gerak. Defender tim lawan tak sempat nak susun position. Bila tim lawan pressing, dengan one touch ni korang mampu ciptakan ruang dan mampu pecahkan high pressing diorang. Tapi ingat, one touch ni bukan selalu korang kena guna. Bila receive bola tu susah, badan akan lose control dan passing korang akan jadi mengarut. Jadi better untuk korang control bola dulu, baru korang pass. Sebab dalam futsal ni, bukan siapa yang paling laju buat pass, tapi siapa yang paling laju buat decision. Jadi, bagi korang, perlu ke main one touch ataupun boleh je main dribble? Cuba korang try komen kat bawah. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan kasut-kasut futsal ni, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu ataupun beli secara online.